Oke, bro. Bro, itu golden. Coba aing. Gagal aing Gane gitu sejam berokan wae. Ih, kepret bener. Agak ada aktif ya. TV off. Pak ada lagi berapa? Naon atuh geuning ngeganggu wae sih sejam. Naon tuh buka scroll TikTok ini lajong Mio Khalifah rame. Ujang teh nonton bola heeh. Oh, terus kumaha? Ari David Beckham teh saha Pak? David Beckham teh nyaeta teh pemain bola nu terkenal di MU, Manchester United. Nah, hanya Pak pemain bola. Selain pemain bola, usaha naon deui? Naon David Beckham teh boga usahana naon deui atuh? David Beckham mah pemain bola MU, orang Inggris cenah teh tah. Nyaho teu? Ah, Bapak mah bodoh. Nah, ari sia kalau nyebut bodoh ke bapak. Emang si David Beckham usaha naon deui selain pemain bola? Itu Pak kamari ujang ningali jika muka usaha pengobatan kitu. Ah, pengobatan naon atuh? Pak pas ujang kamari pas balik sekolah ningali tulisan menerima pengobatan Beckham. Bekam itu mah ujang bekam. Ih, naik darah ieu dewek ieu. Lamun lain anak aing dipiceun dah panti asuhan sia.